Тебе ратунку ми шукаєм, праз ружанець лідості чекаєм, ружанцова Панна Мария. Пахвалений Єсус Христос, поважаныя радыёслухачы і ютуб-гледачы нашага ютуб-канала, вітаем вас усіх на нашай вечаровай ружанцовай малітве. Сёння наша малітва будзе сумесная з моладдзю. Перад пачаткам навучальнага года моладзь у нашай студыі будзе маліцца, давяраючы Пану Богу і заступніцтву Маці Божай усе свае інтэнцыі. Да нас завітала моладзь з парафіі Божага Цела разам з сястрой Тацянай і моладзь з парафіі святога Максіміліяна Марыя Кольбы і святога Яна Евангеліста. Сёння мы не будзем прымаць вашыя тэлефонныя званкі, але запрашаем разам далучацца да нашай супольнай малітвы. Землю обновить, дошливе у спеку до спраненных сердцев, на святі обминяне, після слави хай завжди гучить. Хай зіходить Дух Твой, землю обновить, дошливе у спеку до спраненных сердцев, на святі обминяне, пісня слави хай завжди гучить. Слава Єсусу, який життя мені дав, життя мені. Слава, бо він той більше полюбив мене, Приходит Дух Твой, землю обновить, дай спливе у спеку, дай справненных сердцах, дай святі обминяне, пісня слави хай завжди гучить. Слава Єсусу, який життя мені дав, життя мені. Слава, бо він той, хто перший полюбив мене, Єсус, тільки Єсус, Господь мой. Только Иисус, Господь мой, только Иисус, Господь мой, только Иисус, Господь мой. Только Иисус, Господь мой, только Иисус, Господь мой, только Иисус, Господь мой. Слава Єсусу, який життя мені дав, життя мені. Слава, бо він той, хто перший полюбив мене, Єсус.
У гэтым святым ружанцы будзем разважаць таямніцы святла. Хочам дзякаваць Пану Богу за гэтае пражытае лета, за адпачынак, за ўсе ласкі, якія мы маглі дасведчыць падчас гэтага летняга адпачынку. А таксама хочам даручыць праз рукі і сэрца беззаганнай Марыі усе тыя інтэнцыі, з якімі тут прыходзім, прасіць благаслаўлення на гэты пачатак навучальнага года для настаўнікаў, студэнтаў, школьнікаў, усіх катэхэтаў, але таксама ўсіх працуючых, каб Бог благаслаўляў гэты новы пачатак, новы год навучальны. У гэтых інтэнцыях будзем маліцца сёння разам з вамі. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Веру ў Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога, Айца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, воскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод у лоне Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод у лоне Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод у лоне Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. О Марыя, без граху зачатая, Маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. о мой Езу, прабач нам грахі нашыя, Захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Таямніца першая. Хрост Пана Езуса ў Ярдане. Глядзім на Езуса, бязгрэшнага, які стаіць у рацэ сярод грэшнікаў. Ён апускаецца ў воды, каб узяць на сябе наш грэх. У гэтай глыбіні пакоры адкрываюцца нябёсы, і голас Айца абвяшчае: гэта сын мой умілаваны. Просім аб дары адкрытасці на Святога Духа, каб і ў нашым жыцці гучала гэтае Божае упадабанне. Отче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Витай, Мария, полная ласки Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленная плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Витай, Мария, полная ласки Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленная плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Витай, Мария, полная ласки Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленная плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітаю, Марія, полная ласки Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленная плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітаю, Мария, полная ласки Пан с тобой, благословленная плод лоня Твоего, благословленная ты между женщинами, и благословленная плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Витаю, Мария, полная ласки Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленная плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Витаю, Мария, полная ласки Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленная плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Витаю, Мария, полная ласки Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленная плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Витаю, Мария, полная ласки Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленная плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Витаю, Мария, полная ласки Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленная плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. О Мария, без греху зашатая, Молися за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, Прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твоя міласэрнасць. таямница другая. Иисус объявляя себе на веселье у Кані Галілейської. Марія зауважає недохоп і каже: «Віна не мають». Її пільний погляд бачить потребу інших. Єсус відказує на її материнський клопот і перетворяє воду у вино. Маті каже слугам: «Що ён скаже вам, тое зробіце. Гэта найвялікшая школа веры. Рабіце тое, што кажа Езус. Просім о поўным даверы да ягонай волі. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарство Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амин. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас, грешних, цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Амен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас, грешных, цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Амен. Вітай, Мария, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас, грешных, цяпер і ў хвіліну смерти
нашей, амин. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою. Благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей, амин. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою. Благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей, амин. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою. Благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей, амин. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою. Благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей, амин. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою. Благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей, амин. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою. Благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей, амин. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою. Благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей, амин. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные, амин. О Марія, без греху зачатая, Молися за нас, хто у Тебе поратунку шукає. о мой Єзу, Прабач нам грехи наши, захавай нас от огню пекельного, проведи все души на небо и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця третя. Обвяшчэнне валадарства Божага і заклік да навяртання. Езус абыходзіць Галілею, абвяшчаючы добрую навіну, заклікаючы: «Кайцеся і верце ў Евангелія». Гэта таямніца Божай міласэрнасці, якая працягваецца ў сакраменце пакаяння. Езус прыходзіць не асудзіць, а выратаваць. Просім аб дары сапраўднага навяртання, каб мы упускали святло Его владарства у наше сердце. Ойша наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле.
Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, як було в віку, тепер і завсёды, і на віки вічні. Аминь. О Марія, без греху першородного зачатия, Молись за нас, хто у Тебе порятунку шукає. о мой Єзу, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця 4. Перемінення Пана на гори Табор. Перед 3 учнями Єсус розкриває свою боску славу. Ягоний твар зяє, як сонце, а голос Айца повторяє: «Яго слухайте». У гэтай таємниці ми атрымліваем кроплю надзеі на будучую славу. Яна падмацоўвае нас у цяжкую хвіліну. Просім дару адвагі сузіраць Божую прыгажосць у штодзённасці і прагнуць святасці. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штодзённого дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты поміж
Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. О Мария, без граху першородного зачатая, Молися за нас, хто у Цябе паратунку шукає. о мой Єзу, Прабач нам грахи наши, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твоя милосердность. Таямніца 5. Устанаўленне Еўхарыстыі. Езус бярэ хлеб у свае святыя рукі і аддае нам. Гэта ёсць цела маё, кроў мая. Гэта кульмінацыя ягонага святла, любоў, якая застаецца з намі да канца свету. У гэтай таямніцы аддаем падзяку за найвялікшы дар ягонай прысутнасці і просім, каб Еўхарыстыя стала цэнтрам нашага жыцця і крыніцай нашай сілы. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы,
як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Отцу і Сыну, і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. О, Марыя, без граху зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. о мой Езу, Прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Літанне да Найсвяцейшай Панны Марыі. Кір'е елейсон. Христе елейсон, Кір'є елейсон. Христе, пачуй нас. Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Змілуйся над нами, Сині, Откупитель свету Божа, змілуйся над нами, Духу Святый Божа, змілуйся над нами, Святая Тройца Адзіны Божа, змілуйся над нами. Святая Марыя, Молися за нас, Святая Богородица, молися за нас, Святая Панна над паннами, молися за нас, Маті Христова, молися за нас, Маті Костьола, молися за нас, Маті милосердності, молися за нас, Маті ласки Божої, молися за нас, Маті надії, молися за нас, Маті пречистая, молися за нас, Маті беззаганная, молися за нас, Маті непорушная, молися за нас, Маті невинная, молися за нас, Маті наимилейшая, молися за нас, Маті найцудоўнейшая, молися за нас, Маті доброй рады, молися за нас, Маті Створителя, молися за нас, Маті Збавителя, молися за нас, Панна наймудрейшая, молися за нас, Панна хвалы годная, молися за нас, Панна прославленная, молися за нас, Панна могутная, молися за нас, Панна ласкавая, молися за нас, Панна верная,
молися за нас. люстра справедливости, Молися за нас. столица мудрости, Молися за нас. причина нашей радости, Молися за нас. святыня духовная, Молися за нас. святыня хвалебная, Молися за нас. святыня славная побожности, Молися за нас. ружа мистычная, Молися за нас. вежа Давидова, Молися за нас. вежа с кости слоновой, Молися за нас. золоты доме, Молися за нас. ковчег заповету, Молися за нас. брама небесная, Молися за нас. зорка ранішняя, Молися за нас. оздоровление хворых, Молися за нас. притулок грешных, Молися за нас. палёгка мігрантаў, Молися за нас. суцяшальніца засмучаных, Молися за нас. успамога хрысціянаў, Молися за нас. каралева анёлаў, Молися за нас. каралева патрыярхаў, Молися за нас. каралева прарокаў, Молися за нас. каралева апосталаў, Молися за нас. каралева мучанікаў, Молися за нас. каралева веравызнаўцаў, Молися за нас. каралева паннаў, Молися за нас. каралева ўсіх святых, Молися за нас. каралева без граху першароднага зачатая, Молися за нас. каралева ў неба ўзятая, Молися за нас. каралева ружанца святога, Молися за нас. каралева сем'яў, Молися за нас. каралева супакою, Молися за нас. каралева Беларусі, Молися за нас. баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Даруй нам, Пане. баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Выслухай нас, Пане. баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Змілуйся над нами. маліся за нас, святая Богородица, Каб сталіся мы годнымі абяцанняў Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам слухам Твоим цешиться трывалым здароўем душы і цела, і праслаўнае заступніцтва Найсвяцейшай заўсёды Панны Марыі, май ласку вызваліць нас ад цяперашняга смутку і адарыць вечнай радасцю праз Хрыста Пана нашага. Амин. Тваёй абароне аддаёмся, Святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленням нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Молитва святого Бернарда. Памятай, о Найсвяцейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да Цябе ўцякае, Цябе на дапамогу кліча, Тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны да Цябе, о Панна над паннамі і маці наша, імкнуся, да Цябе прыходжу, перад Табою грэшны плачучы стаю. О маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Дзякуем за супольную малітву. Мария чуває над белой землей, как в сердце людей отулил супокой, как души для Бога раскрыли яны, и щирую веру в руках понесли. Мария шукає над белой землей, как в сердце людей отулил супокой, как души для Бога раскрыли.
Сабрала дзяцей Беларусі Христова браніца. Малю огнем веры у сердцах любовь распали. Мария чудное над белой землей, как в сердце людей отулив супокой, как души для Бога раскрыли яны и ширую веру в руках понесли. Мария Буславская, ты наша мать и заступница, ты скарбница чудов на нашей пригожей земли. Собрала детей Беларуси Христова браница. Молю огнем веры у сердцах любовь распали. Мария Буславская, ты наша мать и заступница, ты скарбница чудов на нашей пригожей земли. Собрала детей Беларуси Христова браница. Молю огнем веры у сердцах любовь распали. Гэта была наша шаноўная моладзь з парафіі Божай міласы, з парафіі Божага цела, а таксама з парафіі святога Яна Евангеліста і святого Максіміляна Марыя Кольба. А на заканчэнне шаноўная моладзь заспявае яшчэ адзін спеў, вядомы і любімы усімі пілігрымамі. Господа укрижованного, обвящаем ажно прийти знов. Бо Христос гэта скала моего сердца, отсунул камень давне сердца своего тела, как потратить на нас, сошел на небо, и нам усим спасло своего Духа Святого. Я мудрость этого свету, але Господа укрижованного, обвящаем ажно прийти знов. Я мудрость этого свету, але Господа укрижованного, обвящаем ажно прийти знов. Ваше збавление с верой споживайте, умоцы духа вы житем обвящайте, что Иисуса якого вы прижавали, узнял Бог с мертвых до своей хвалы принявший. Я мудрость этого свету, але Господа укрижованного, обвящаем ажно прийти знов. Я мудрость этого свету, але Господа укрижованного, обвящаем ажно прийти знов. Идите, обвящайте Сына Бога Пана, крылья Его ваши имена в небе записаны, усих Его любови занурайте, и богатство некой прийти призывайте. Я мудрость этого свету,
свету, але Господа укрыжаванага абвяшчае мажно прыйдзе зноў. Не мудрасць гэтага свету, але Господа укрыжаванага абвяшчае